Oh, nandun kayo na hindi ikit ng dalsin. Hi, Kit. Oh, Lisa från Chennai. Alicia. Mashuan dan kam nanti. Tiang sudah ya lintinan ni atau kadang sa shuan dulu hinjong pi. Kunor pikranya. Oo, nga biyang pipat. Naruh biahi. Jadi kerapat itu sih. Terus ni badan kamu lucu. Balay pirang kalisok kong yung utuh nga ngam dan jing tepi esyo yung umenta. Mula Lisa pikiran du kata. Kat tu la ali AP balay pirang kaliyo. Lisa, tentang lalap ke Cinsia. Benda kerap balik dia tu kan. Ke ay? Lisa, sudah itu nak cakap tu bakal macam apa? Ket pikiran niya kay katang soto. Kendrai mentapat melalap lo di Cinsia. Kereta nak cakap tu bakal apa? Masih kum kena ikram. Ket ya ke ay pi ang ngam soto siya. Kendrai ngelalap itu kerap balik itu kan. Pila ben itu ta. Oh, tiap bermain itu. Bisa, berkat ya ta. Insya pun benar, hibang lah, ya sentuh baklah. Oo, gede kita tapi ang. Bisa, pun mau ikram. Oo, ngan phone na man tayo mo. Ket ngam yo ate nga phone ni kraro. Oh, jangan kenal tu sini bang, kenduk berdua kena. Berdua kali, yuk rau tengba, uang bamdan syuk sini. Minen nga dang kenduk ti i. Teh, ambil tu ere pi boleh sini. Minen ni nga atem ti i nga dang mut bide mi i. Tuh, malay, mesti kenduk hi. Ada hidangan kerjaan sini. Syukur man kum tahi. Tuh, malay seperti yang macam tu manga. Oo, to kabiyang hi. Buat keselai syuk, masalah mengaik kebetulan kan. Oo, to kulo sibuan mo ket. Itu malay. Ket ngan ya no shwa te sa pentep yang ada reflayo jing tepi e mo. Itu, Ket ngan ya no ma. itu salit.